Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biyag, ag progreso! Kastala ti biyag! Drama, apakaabulan, dagiti nagduduma, apagteng iti biyag! Ano sirigen? Ket makapalik! Ngem ubog ti pagwadan, kadagiti mawaw, amaseknan! Kastala ti biyag! Isagsagot ka na kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Kastala ti biyag! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Di mo sobraan ti agpalastog, tamangan no si kanto ti manabtog. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Ay, awanay na. Asawain dan ni Gloria. Ay, kasardan iti mabiit. Ala, aklunan yung tigasat yung kanina na Gloria, tata. Saan ada kayo ti kayat na? Ni tata danyo ti kayat na. Kastala ti biyag, tatang. Adda pa nakapaay ako nada. Ay, apay agastoy. No asino dagiti ay ayatek. Saan dagmat akayat? Ala, huston day ta pa naging inom yo. Nabartak kayo. Bay, anak. Tay papas ko ti sakit tinakam ka. Apay nga may na sa anak agwapo. Naa, Apay nga may na naglaadak. hindi kay man agsao iti kasta, tatang. Nataor kayong muta. Saan? Na, Kukunam lang dayta? Ngam nalaadak? saan nga ro? Manjakam! Diyak kayatin ti agayat pay! Tadyak kayatin ti masakitan! Napanan nga ro din ni tatang, manang tina. Napan ije bagyo. Nagbakasyon ije balay daan ti garet akabsat na. Ay, kasta ka de. Nasayaat mo't tagin niliw dang agkabsat. Wen kantap no mailiw-liwag na ti sakit tinakam na. Gapo iti pan nakapaay na. No apay-pay lang amin akong di aram. Katlaklakayan lang arudan ni tatang. Kastala ti biyag Kayat namot siguro tay adakad kadwa na. Nang runa kat agmay-maysan ije balay, tadamotan bukod ta pamilya. Win ngam namin adun anapaay, manang. Ididamo, ninanahuan na abalo ti inaram na. Angam na paay mat. Idikwan, ninanahile na abakat abalasang ti inaram na. Angam na paay manan. Sa ita, ninana Gloria, angam sabali mat ti inaklon na. Isardeng na kuman ti agaram, tapno saanan ang masakitan. Kastamot timbaga na sakbayan nagbiyahe. Nadidigra ka noon. Para makita no talaga asaanan nga agaram, ading ko. Ha? Tatang? Tina, insangpet ko ni Femia dito lugar tayo, anak ko. Umay ko man ipasyar dito balayo. Ha? Sumrot kayo tatang. Agmano ka nga rudin akin ni nanang mo, Tina. Si Kamat Samson Sweetie. Ha? Saanan ang masapul nga agmano ti anak mo kanya? Pabakatanak matlaunay. Ay. Sige nga rudin. La, sumrot kayo tatang. Agyaman kami. Ah, Saan kami ngagbayag? Tamapan kamin tupay ije balay dalala nga adem. Inakman yam amo ni Femia kadakwada. Tatang, nakaskas daaw. Namin adun anapaay kayo. Angam ita, kinayat da kayo tinakapimpintas kan ubing pay a babae? Ay kat, daytamat siguro ati sukat ti pan nakapaspasakit ko iti kalabas, anak ko. Nakaamamuan nyo ngay kan ni Femia, tatang. Ijay Bagyo. Ang sana taga Bagyo City ni Femia.
Agababang laang ije balay ni Antim Agaret, ije bagyaw. Ah, no kasta, border ni Auntie Garit dayjay a babae. Wen, anak ko. Oh, apay? Di mo kaya't ni Femia para kanyak, anak ko. Kuwa nga min. Ladingitak nyo maibagak ti kastoy kasla jackpot dyan nga ay ayaten na kayo dayjay a femya. Ti kunam, hangam siyak ti makapanagnak, anak ko. Napalalo ti panagayat ni Femia kanyak. Ngamin, naimon. Anya? Awan, lala. Ay, saus. Grabe ti kinaman nangimon na. Iti pa nagkuyog mi ang nagawid dito. Ay, nadlaw ko at talaga alabnak. Tanaimon. Anya? Ala, madingarod ano na imon, tata? Anya amade. Mayat kidi tatalaga amariknak nga ay ayaten nak, anak ko. Anya? Pare Samson, Nay, si Kamet gayam day ta, parigar daw. Napan kakadimat nagpinsyaw, nakaskanyak? wen man pare. Ay wen, nakitak mo ta in post mo iti Facebook. Nagpintas mo din nobya mo, pare. Wana! Uray kastuyak laakit kita anya. Ngam, adda pa'y la kumayat met paray. Agasum dayta. In marang mang muntay nobya mo iti Facebook, pare. Wana! Tapno makita dagiti babae anang paay kanya. Ubeng kan napimpintas met lang adayo tinobyak ngam isuda. Ay, nakapabal ka mo, pare. Sana all my jonga. Makasapol kan tumet pare. Sana maala ititin na eranday ta, parigar daw. Et, ano tilong table, pare Samson? Madanon to, pare. Nayunak pa iti urnong ko. Tapno bongga ti kalay same. Diyak kaya ti simple akasar. Ti kayat ko, tay maawis amin nga amamaw kan kakabagyak. Tapno aduda amang sakse. Iti panaglantip dagiti puso mi kini Femia Anubia. Ay, agasum man, pare. Ay, awan lat kabsat nan. Ay, palasa nga kabsat na. Ay, awan Tagmay-may sa lang anak ni Femia, pare. Iso apasinsyakan. Sa dino tinanggap, Ma'am Samson. Ha, ay na. Agimon sa manayin. Nagkapam ko na. Aqua. Ijay plaza, sweetie. Napan ko inalatay pensyon ko. Apay ang nagbayag ka. At da babae akin na sinarak mo niya. Ha? Kung nagtupay kahit, agimon manahin. Agsao ka Ni sweetie, mate. Nagkita kami ngamin kini parigar daw. Nag-istorya kami. Iswa medyo nabayaganak, sweetie. Siguradom lang ang alalaki ti kinasinarak mo. Tano mapanik na kak nga da babae. Agalwad ka kanya. Ay na. Isa anak gayam analaan. Natairak gayam. Tasilo sa tinubyak. Ay, maragrag sa kanak no kasta nga agim imon ni Femia. Panagrik na katsyak ti katairan dito'y lubong. Agasang may data. Laklakayan ako na may dilig kini Femia. Ang agimon pailaan. Kaya't naasawan. Natairak. Tatang, pudno ka di anarabyan kayo manan anagawid idirabi Wan, Tina. Nag-nightlife kami man kadagiti padak a senior citizen. Kat, inapa na kayo ni Femia. Gagangay na Tagim imon nga men. Tatang, kanayon samot nan ti panagapa yung kani Femia. Saan? Isulaang ti mga abakanyak. Jak tutupan. Tamok apasit lati panagim imon na dayjay.
Labnak ngamin unay, anak ko. Amuyo lang arudan anaimon. Ngam agpakarabii kayo pa lang agawid. Di ad-addan nga agimon. Ay na, bye-bye aman. Igaggagarak na road. Anya? Maay-ayatanak ngamin no kas ding hagim imon. Feeling ko kat siyak ti kataaran dito'y lubong. Ay sus, tilar aramidan niyo, tatang. Inton kwan, dumakkel ti saan niyo pagkinawatan. Saan? Tadyak metut-tutupan. Awan ti mapasamak nga apa, no may salaang ti umapapa. Basta siyak, in-enjoyak ti panagden nami. Takan hayon nga agimon ni Fimya. Pamanagnak at talaga alabnak jay nobyak anak ko. Ngamnay, tatang. Kitaan niyo adda pagsasao ako nana. Di mo sobraan ti agpalastog, taamangan no si kanto ti manabtuog. Iso adi kay unay, tatang. Pasensya ka na, no saan ka pa'y lamay kasar ita, sweetie. Nayunak pa'y ti urnong kao, tapno ingran din to ti kalay sata. Okay lang, Samson. Basta di nakisuksukat ha. Unay kalakit din aya, Fimya. Si kalaang matilab ko kahit. Pasensya ka no naimo na sweetie. Tadyak kaya't ang maagaw da ka ti sabali kanya. Di ka madanagan, tamaawatan ka. Angem, madamag kumanlaeng, sweetie. Sa anak met anataer. Angem, apay nga agim imon ka. Sino kumamit ti mailawan kanyak ngay. Nang runak at lakaya kaon. Nagtaer kan tupay. Si kati katauran iti imatang ko. Ay na. Si kalaang ti lalaki anak karit na ak iti kastoy, sweetie. Iso amabutengak no maagaw da ka ti sabali. Ay na. Makapalok mag iti puso mo't na kitang ibagbagam, sweetie. Ay, Fimya. No maagaw da ka ti sabali kanya. Agta ka mataya. Anya! Papanam, sweetie. At damapan ko gatangan ijay ili, sweetie. Oh, di ka rumrumor Ha? Mabitak lang iti papanak. No di ka masangputan dito'y balay, agsagana ka. Ha? Ay, si Kamay. Papanak kumangay. Adak lang dito'y balay. Nasayaat nga rod no kasta. Umdas ka diti kwartam, sweetie. Nayunam aya, sweetie. Ay, wala. Oh, at iti sangaribaw. Agyaman nak, sweetie. Di ka rumrumor Mabiitak laang. Wan, sweetie. Mala. Agananad ka. Agyaman nak. Di ka agpastrek iti uri asino dito'y balay Way, nadanag mo na ya. Mala. Mapan kan, sweetie. O sige, sweetie. Ay na. Ay na. Kaslaak maitay-tayok iti kaulpan. No kasjay nga agim imon ni Fimya. Panagrik naket may saak a prinsipe. Tay katairan a prinsipe. Apagiin nagawan tinagadu a prinsesa. Aha! Amukon ti aramiday. Hello, tatang. Hello, Tina, anak ko. Agman manicure, pedicure pa ni abalayan Junisia. Wen tatang, apay aya? Agpadalusak ko maiti kokok. No, sana rimwar Adda dito'y balay ita tatang. Apay aya? Baunin man dito'y balay, anak ko. Agpadalusak man iti kokok. Ay, sige, taibagak, tatang. Sige, ibagam ta umayitan, wan. Bye. Bye, tatang. Ni, itaman pa'y nagpadalos ni tatang iti kukuna. Sigod mo ta saan nagpadpadalos ka ni nana. Itaman pa'y. Ay,
Talaga asaklutem to'y sakak, abalayan. Ay, wala, abalayan. Tapno madalusak ana imbag dagiti kokoti sakam. Sige nga raw. Iba-ibayag mula ang adalusan dagiti kukok, abalayan. No saan ka nga agdardaras, Ay, saan matkit day, abalayan? Sige nga raw. Nag-text ni Femia. Paawid ka nun. Sigurado nga agimon manen no makita na ni abalayan dito'y balay. Nang runa, no makita na to'y langami ita. Adan ni Femia. Ay, nay, adan ti asawam, abalayan. Adakan, sweetie. Nay, Ah. saan mo't nagtagtagari ti asawam, abalayan? Agim imon day jay abalayan. Ah, Agim imon lakit diken ka. anya? Ay, saus, ay agawid ak nga rudan Ay, saan aabalayan? Bye-bye am lang nga agimaw. Kay kayat ko nga minukas ta nga agim imon kay. Panagrik na ketsyak ti katairan dito'y lubong. Laklakayan kan. Agimon pa'y laeng mait. Mange panagnak anatairak abalayan. Napigsapay lati karisma. Tanaimon tinapintas ken ubing asawa. Mangitik autak iti kanan mi kini Femia. Dito'y fast food ti ayan ti paborito na ataraon kahit. Ay na. Pila mo ti agordar iti makan. Bakit pila klatan? Naalak mo tintay pensyon ka. Nalain ka, Darlene. Siyempre, Adarling. Siyempre, namin di ko na. Ada Femia. Ada kadua na alalaki iti bangir apila. Sanda ka nakita. Tumalikudak tadeng ti panagsarita da. Nalain ka nga ron nga artista, ano kasta Darlene? Wala, Adarling. Siyempre, mati ko na. Nairwama kun iti kastoy at trabaho kanya. Ha? Tila mo day di alakay nga agin iimo na klaon. Believe ka pagkakagan ka. Anyati kayat asawan day tao'y. Naala naman ng ti pensyon na ika. Oh? Iso asigurado nga ng ti kwarta, darling. Mayat. Sagiti hawanan bain. Paiman. Femia! Ay, oh my God, darling! Tumakay ka! Ay! Agsubli kayo! Ayop kayo! Ay! Agsubli kayo! Awanan pa inday siya babae. Manangan lilaw! Manglilipat! Nalawag tinangagyo tatang. Sigo den at trabaho na tikas jay. Timang loko iti pada na atao. Dagiti kas kada kayo nga ada kwarta na ti biktimaan na. Awanan ba Pinangnamnaman naklagayam iti awan? Ala, amo yun to no maminsan tatang. Pagnakman nyo daytan. Saan kayo abas tagtalag iti saan yung amamo a tao? Anya langin ti rupak, ngay parang ko kadag iti pinaspasikatak ako kumpare. Impaspasikat ko day diya babae. Imbagbaga ka nagpatpatayan na. Ayam ulbod matgayam ti awanan ba na babae. Ala, anya nga ron. Kastala ti biyag tatang. At dalat tatay pa nagbidot tayo. Tatao tayo laeng mo. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo sobraan ti agpalastog tamangan no si kanto ti manabtog. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Jenna Almoite Diaz. Ken itimet direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kasta Latibiyag! Agyaman kami itingkay panagdengeg. Ay, Borsyo! Aglayin ka man! Ay, unay kayo mo tinabang. Isturbo kayo ti pa naturong ay. Ay na, Borsyo! Nangaton deenet! Mulmulagatan na kan! Ngam nakanganga ka pala nga matmaturaw! Kita pa yayan no nakangangaak. Tilamad madlaw yung ay. Pati init pagaburidwan nyo. Kabaybayan nyo ang umataw. Na! Bumabantaw. At kastamon, ngaging nga lumakay ka, Borsyo! Sadot kala ka na yunan! Anya kumangay. Ay na, Borsyo ya! Apay di mo mo tayo pagsasaw, ako na. Tay sadot, anak ka nga, urag todo iti kwarta, dinto polos makaala. Anya? Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biyag ang progreso! Kasta Latibiyag! Pakasaritaan apakaidasaran dagiti na duma-duma apagteng iti biyag. Ama adaw kadagiti pagsasao, amang tedrayaw kadagiti agdudurkong amang ibakbaklay iti problema asang abantay. Ano amirisan ket pakadawan met iti adal, ket mailinteg dagiti killo a kapanunutan. Kasta Latibiyag! May sapayasagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kasta Latibiyag! Ket ita, adtoy ti sabali pa pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Awan serbini ayat, numabain kamet amang ihipkas. Tampok dito'y programa tayo. Kasta Latibiyag! Aywan, anak ko, barupay aging gaita ni Carmelo. Nalabit nga or-orayan na ka. Ah? Ninanang mat. Kumpormi man laditan ti bagbagayo. Ay pudno ti imbagak anak ko. Agayat kang kadayjay, ngem mabain laeng. Ipampanunutan nyo man jay taon, nanang. Amom anak ko, kabayatan nga adda kay di abroad. Pulos nga awan inararam na. Iso ang nalabit asika ti or-orayan na, anak ko. Ay, kasta ka din, nanang. Ang managbabain mat nga rod. Idi sa anak pa anak ka pan iti abroad. Mariknakon nga da pa nagayat na kanya. Ay na anak ko, no siyakla ti masurot, ison ti pakiasawaam no bilang. Kusano nga isot pakiasawak na nanang? Kat saan mat nga rod nga agar-aram kanya? Ngam no bilang agdaton ni Carmelo ken ka. Adda ka di mo't lanamdaman na, anak ko. Jack ilibak nanang. Saan anarigat nga ayatan ni Carmelo? Tamalaksid anagagat. At damat itsura na, kan nadayaw pa eh. Hey, no mabalin la ko ma. No mabalin la ko ma asyak ti agaram. Ay, siya kon ti agaram para ken ka, anak ko. Nanang! Dagi jay mutlataraken nan akalding kas kadabaka na ken dagiti mula na anateng ti as-asikaswan na. Ison santipan na kaasawa na dagiti dingon na. Amangan na damat isang saganaan na, nanang. Di tayo lamo. Ay na anak ko, awan pa'y pulos no biyana dayjay. Iso ano agdaton token ka, aklo namon adagaws. Si Mang Putin ni Tirising ang nagkapoy niya abroad, anak ko. Apay di mo mapansarong karan. Kasla, mabainak mo't nga rod, nanang. Tanya ko matipagbayanam nga, baro kamay. Amangan no di nakmet lakayat, nanang. Nangruna kat kagap-gapo na iti abroad. Iso ang mabainak. Ay na, Carmelo aya. May salaang ti pakaramatan ti sao amabaen. Tay agaramit iti sana nasayaat.
Day tati ka babaen. Nanang, Nadnadlaw pa'y akayat nakamanugangan ti inana. atap yula da ita, nanang. Saan ka maikarikin ni Tirising? Naa, kasano nga mo masan ka may karek at di mo pa'y pinadas tinagdaton kan kwa na? Oh, kasanaw, nagdatunak, kat mapayak tulaan. Oh, Kat kasanumat nga rod no saan nakamagayam apaayan. Alaman. ni nanang Ay na, daytoy titandaanam anak ko. Awan serbin ni ayat, numabain kamay amang yibkas. Tandaanam dayta! No iso tigasat ko ni Tiriseng, nanang, ay kat dumting tulat ta, itibiyag kao. Naa, unay mo dayta ka panunota mon, Carmelo. Ururayam ke din adumtang. Kasano ururayan na kamagayam. Di pa itong palbiyag kayon nga gininuray. Anya? Nagkapoy ka na ya, pare Carmelo. Apay, di mo ka di madlaw nga damot panagayat kan ka ni Tereseng. Ay, madlaw ko dayta pare. Narigat mo't niya rod niya. Ibaga tiriknak kan kwa na. Gagangay lang di kasta no damdamaw. Aglalo no napudno ti panagayat mo kun kwa na. Ay, launay pare. Saan ang nagbaliw tiriknak kan kwa na? Sipod idi, kan aging gaita nagbalikbayanan. Kastala ti biyag ko natang arodon pare. No, da panagayat mo iti may sa babae. Talaga mabain ka kun kwa na. Ay, pudno ti ko ng pare. Talaga mababainak. No maipapanin kin ayat. Di kagdanag pare. Kuyugan kayo doon malam. Sarong karanta ni Tereseng. Kita into pare. No mayat ti chimpo na. Mabainak ka talaga. Ay, apo. Bay, aman dita tsimpo-tsimpo pare. Basta mapantayin ton malam, ha? Dagasan kayo di balayaw. Ay, oray umuna kayo ton amang rabi nanang. Tadapapanan mikin ni Mark inton malam. Nay, papanan nyo ay anak ko. Mapangkay sakit agaram Nanang. Padasik man sa rungkaran ni Tiriseng, nanang. Na, ay na, maragsakan akman para kan ka anak ko. Good luck. Oo, nanang. Bareng no, saan niya umuna manin ati bain ka, no, kasangsangok to ni Tiriseng. Ay na, di mo man ngamin pampanunutin day tabain-bain anak ko. Awan ti puli tayo ama nagbabain. Ay, oo, nanang. Sige nga Rod, mapana ka. Anya ti kunayo nanang. Umay damar kan Carmelo dito'y balay ita amalang. Uwan anak ko, isumot ti ko na ni Mark, itay nagkita kami ije bangkag. Isumaagsagana ka, Ay na. Ay kat pakaragsakak ananang. No umay da pumasyar. Awan matdakas na ta, balasang kat nga rod to'y anak yo. Nga nga road, tamapanak aglutawn, tauray mangandanton dito'y balay. O sige nanang, taurayak nga rod ida. Nay, ay, da kayo Mark. Ay, Carmelo. Ay, sumrat kayo Naimbaga malam mo, Tereseng. Umay kami man nagpasya. Oo, Tiriseng. Umay kami man, makisarsarita. Ay, kat, Carmelo. Ala, sumrat kayo nga rod. Oh, kumusta ka ngayon, Carmelo? Kastoy lata. Ang taltalon lata. Ay, uwan gayam. Napanan ni Mark at Tiriseng. Ay, ada ijerwar. Agis istoryada ka ni nanang. Kasta ka day? Wan. Oh, kat, anya nga ti pagtungtungan ta, Carmelo. Diyos ko. Kasano mataday to yun ay. Kasla,
masisira pakmatan iti kinapintas ni Tereseng. Oh, Carmelo. Napaulimak ka matan. Jay kwa gamin. Tereseng, jay kwa. Anya ako kaslada kayat mo nga ibagangam. Mabain kan samat. Alan ibagamon ti kayat mo nga ibaga, Carmelo. Di ka kadi agbabain. Kasla saan ka baro? Di namot la ibagan ti ayat na. Jaski. Ni Tereseng, mate. Ay, amam, Tereseng. Pumimpintas ka man. Ay na, siguro, dan kayan ayat mo niya. Ni Carmelo mo. Sa anak pintas. Tawan tupay, tagayat kanya. Ay, Diyos ka. Ay na, agpasakit ang kiyama. Ay kwa. Imposible mat Day ta kinapintas mo, Tereseng. Ado ti agayatkin ka. Nalabit mabain dala siguro. Amangan no, awan ti maipagpanagkildakin ka. Iso di dala maibaga ti ayat dakin ka. Pagbainanda kumamot ngay. Nang runa, no adamot panggedanda. Wano adamot nalaw at talunda. Kan, no adda tarakanda adingwan. Di, umdas kumanda kita, ama ipanakal da no bilang. Kwa, Tereseng. Talaga siyak sama ti dagdakamatan na. Ay, anyamot tayo na. Kaya't kung ahibkas ti marikrik na kita, ngam umahapon man ang tibayin kanyak. Anyaki din. Kasano nga tanaya? Ayun na yun, aya. Carmelo, napaulimak ka manan. Di ka man makaidnan. Kwa, pudno, pudno launa dyan ako na. Awan ko mangagpaisot pagbainan da. No kasta nga rod. Di, ibagada ko man ti marikrik nada. Bilang man, gusto da kanya. Kwa, mga aladala siguro ati umno apanawin. Si kakit di mait. Dumteng to, uray puutem. Siguro, kasta nga agpaiso. Kasano nga rudan ngay, Carmelo? Rumabiimot tan. Ang mga nururayan na kan ni tatang mo. Awan ka din ti pagtungtungan ta? Ay, mabiit lang Isaganak pa'y gayam ti pagsangwan ta. Mabiit lang. Ita, Carmelo. Ibagamon ati talaga agagaram. Di ka kadi agbabain. Pasensyakan. Ikaw, kinapudno na. Talagang adatin napatag nga ibagakan ka, Tereseng. May papan kan Ay, sus! Agayok samatan kan. Ay, sus! Agpangatan kan samatan. Kaya't mo ta itimplahan ka pa'y iti kape. Saan ako niya agkape? Tama no kumaro ti nervyos ko. Ay, amang saan ka makaturog? Nagadumot apalikaw ti salbag at taon. Ay, ulitak manen Anya dyan napatag nga ibagam kanya, Carmelo. Mayak. Gaputa. Di pa ilang kat. Ay, Diyos ko. Nga anya, ibagamon Carmelo.
Makaturog-turog akon. Mati talaga. Jak mat may robot niya ba ka? Kwa? Adeng. Dito ti pudno nga ibagag. Mabayinak lang amin namang ibaga. Kwa? Dumawat ako ma iti bukal ti karabasan ni nanang mo. Dahil bin imulak ko ma iti bangkag ko, tirising. No, adapay Kunak no ang datunan. Ay, awan. Ado, tibukal ti karabasan ni nanang. Uray doang asako ti alaam. Ado, mabit lang, tamapan ko alaan, Diyos ko. Kasla, medyo nagbaliw mo ti jar ni tirising. Dumanaw matlatan. Ay, unay mat nga minay na. Ay, kunak nga ibagakon ti ayat ko gan ko ana. Nagbainak manay na. Ay, naibaw ing lakit nga rod iti karabasa. Ay, unayay na. Aniya! Di mo pulos na yabkas ti ayat mo ken ni Tiriseng? Nakano nagbayag kayo nagsarsarita? Oray sang kapirit abalikas may papan kanayat awan na ibagam. Kastagag paiso, nanang. Paspasagidan nagpayan. Ngam awan talaga. Jak na ituret niya imbagat ti kagarakin ko ana. Ay, unay kamutan aya anak ko. Kunaklano na yabkas maon kat napasungbat mo ni Tiriseng. Ay, nagkapoy kamutan. Di mo la natawidan, tigaraw day di tatangmaw. Ay, nakapoy ti diskartem anak ko. Ngam no may papanan iti dingwan. Alisto ka ba anak ko? Nagadun ti baka kan kalding mo. Asawa lang ti kurang. Jakman amo, nanang. No kasangsangok ni Tiriseng. Kaslag pigpigargar tiriknak. Kan agkot-kotokot na iti tumtumeng kaw. Jak lepad padlaw kin kwa na, nanang. Uray permin talaga ti panagayat ko kin kwa na. Ay, mabainak talaga mangidarirag kin kwa na. Ay, ibagak manan kan kaday ti apagsasawa anak ko. Laglagi pam akanayon. Awan serbi ni ayat, numabain kamay, amang yabkas. Oy, bakit? Awan ti serbit ipapan medyo balay da Tiriseng. Ay na, kastala ti biag alakay. Saan pa'y siguro apanawan ang maadaan iti kaayan-ayat ni Carmelaw? Sa bagay. Talaga anak ko orang ti diskarte na may papanan ka ni ayat. Ay na, makakatawa ak nga rodjay ko nam abukal kat ti karabasan ti ibagbagana. Kat nagadumat ti mula na anatang. Ay, pero may bakit. Nadlaw ko pa yung arod ka ni Tiriseng idirabe. Medyo masurunan. Nagbayag da, nagsarita ng, ay na. Bukal lagam ti karabasa, tinagtinagan ti saritaan da. Ala, ano samtigay yung mula kay? Mapan kayon tumanan, bareng addapay bukal ti tabungaw tinana. Nagamutin mo. Talaga naangaw ka man. Nay, itaman pa'y naginom ka, Carmelo. Pag-iso lang, mat, nanang. Nag-shot kami man kini pari Mark itay. Napanagat binurag niya yung ramana. Iso mata natin pinulutan may dagiti kapay. Nanang, grubata ka. Mapanak man ni Jayan ni Tiriseng. Na, sarong karam, anak kainom ka, anak ko. Pag-iso lang, ba't in-shot ko, nanang? Panawinan, talaga nga'y baga akong tirik na ganagawa na. Tano kasanaw, ay kato umulit ayon, nanang. Asawagi ko ni Tiriseng, no aglunan naglagi day. Uray ni nanag, nano kaya't naglagi di akit ka din nagmatain. Uray duwatan niya gina. Ay laglag.
Nalaing ka sumao no nakainom ka. Mala, mapangkangarodan sa mga numaunan nakapay ti sa balay. Ingkaan! Anya ti masapol mo, bro? Nay, sino ka, bro? Siyak ni Rodney. Kayan ayat ni Teresing. Anya? Ay, kaayan ayat mo ni Teresing? Kunam? Labs! Sino ka diti? Ha? Carmelo! Adamat imot mo asabong. Wine, Teresing. Kat isagot ko kumakin ka dito, eh. Ngam, adamot gaya man, kaayan ayat mo. Juan, pudno ti ko na ni Rodney. Agayan ayat kamin, Carmelo. Ha? Labs, iso ni Carmelo. Iso dya ibagbagakkan ka a crush ko, idi. Si Kagayam. Nice meeting you, Pards. Crush kunam, Teresing? Jacqueline Pagarob. Apod no ti atap ko akayat nagputgayam iday. Sige nga raw, Teresing. Mapanagaon. Brother. Agyaman naglangin kan ka. Anadam ko man na Teresing. Di mo ko mapagay-ayaman laeng. Kinapudno na, bro. Agkalaysa kami ninto no may alawas. Pudno ti ko na ni Rodney. Kat maawis kanto. Umay ka nga umay, Juan. Crush ka, kunak. Tadamot pa nagayat ko kan ka, idi, Carmelo. Nabayag ang nagaram ni Rodney kanyat. Idi saan ka mauray, inaklon kon ani Rodney. Iso asaan asyak ti parakan ka, Carmelo. Kat, kumusta nga iti panang sarungkar mo ken ni Teresing, anak ka? Dumanon tan? Awanan, nanag. Na, awanan tay? Awanan ni Teresing. Asuwain dan. Nadano, nag-ida itilalaki ang mga asawa kan ko, ana. Ay, sayang, nanang! Sayang! Ay, anya nga ron ngay, anak ko, kastala ti biyag. Kanayon mga ibagakan ka, edi. Awan serbi ni ayan, numabain kamit amang yibkas. Ay, dati kanayon nga ibagakan ka, edi. Anya nga kainunandakan, nagkapoy kan tumang ngamin. Nagadwa pa ligaw mo. Nayta ka bukal ti karkarabas, anting kay bagbaga. Ay, awanan. Asawa mo, nayta karabasam, anak kaw. Ita, mamatikan, iti imbaga kapag sasaukan ka. Ay, huwag nanang. Mamati agad! Ay, sayang! Sayang ni Teresing! Ditan gagayem ti naggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Awan serbi ni ayat, numabain kamet amang iyabkas. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag. Iti direksyon ni Jenna Almoite Diaz. Insurat para iti radyo, musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Kastala ti biag. Agyaman kami itingkay panagdengeg. Ay, Borsyaw! Agreng ka man! Ay, unay kayo mo tinabang. Istorbo kayo ti pa naturong na. Ay na, Borsyaw! Nangaton denet! Mulmulagatan na kan! Ngam nakanganga ka pala nga matmatorog! Kita pa yayan no nakangangaak. Tilamad-madlaw yung may. Pati init pagaburidwan nyo. Kabaybayan nyo ang umataw. Na! Bumabantaw. Kastamon, ngaging nga lumakay ka, Borsyaw! Sadot kalaka na yunan! Anya kumangay. Ay na, Borsyaw! Pwede mo mo tayo pagsasaw, ako na. Tay sadot, anak ka nga. Urag todo iti kwarta, dinto po los makaala. Anya
Anya? Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Awan serbi ti napintas akawes, no tarupam ket kanayon met anakunes. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! At tuwin ti sweldok bakay. Agam naksayan daytan iti duag asaut. Tanasabat ko ngamin tayo may sa akong paray. Kat kinikilan nakmutan. Iso nag... Nagadukat arason mo na yan. Nagposkol tiro pa dayta akong parem. Tagpay libre pa iti merienda. Ha? Di nala pampanunutan a pamilyado ka. Kastalatibiyag bakit? Agilibre tayo sagpaminsan. Nabayag nga minasan kami nagkitkita iti dayja kumpare. Iso... Hey! Masuro na ka talaga! Ngamen, marigrigatan naklang harudan amang ibad budget iti sweldom sa aggastos kapay iti sabali at taaw! Kastalatibiyag bakit? Share your blessings ako nada. Ay! Ato namin dayta! Ha? Aggastos kakit din iti sabali at taaw! Kastalatibiyag kunak manahin bakit? Ay! Sargang mo dayta kanayon mo nga ibalikas! Kastalatibiyag! Kastalatibiyag! Kait, agpay sumot ngamin bakit? Sunardangkan ko nakman! Ha? Makauma! Ala, inakman lang ang nagpulas. Kastalatibyan. 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 Kundi kantapay lang. Ay, sayang pa iti dogasot anak say iti sweldo na. Aday ta, naisurat kong dagiti gatanga. Bakit? Gumatang kayo tinaima sa sidan, ha? Wen, kasladyak amutar aramida mo. Oo. Taro pa. Makunas manen. Unay ka na ya. Ay, sardangan nakman. Rudahin, ingka makichindan. Makasid-sida akon itinaimas asidaan. Di nakman apuran. Alawanan. Di kan agunget aksta. Tad-adda na makunas tarupam. Sapay nagpintas ta kawas mau. Anya? Itwan mait. Nagpintas ta kawas mau. Tasabong-sabungan a color pink. Sa ita, nakunas tarupam. Ay madia. Sana maibagay. Tasoronan na kadimanan. Kay sumait. Awan survey tanapintas akawas no tarupam ket kanayon met anakunes. Oh. Anya? No maamiris mo ti kayat na asawon day tabakit. Nasaya at launay. Rumara kong, nagadukit din niya bagbagang. Nalabakit, agan nanag ka. Hoy, si kamot gayam dayta, Trina. Wen Perlin, gumatang ka kadi iti kawas mo. Tadda ka dito'y paggatangan iti badbadaw. Jay anak ko ti gatangak iti bestida. Sika, gimatang kamot iti bado di anak mo? Badok ti gatangan. Mangkita ak iti napintas adaster. Ah, kasta ka de. Kahit sika, apay adi ka gumatang iti daster mo. Diyan napintas kumamot adaster. Tani, pasig mo't ngagkup-kupas ti makitkitak adaster mo. Saan abalin nga kupkupas ti duster ko? Basta saan anak ko nas ti rupa. Anya? Perlain, anya ti gatangam. Gumatak mo di ti bitchin, Nana Wilma. Nalipatak mo ton ti bitchin, idi napanak na kitchinda. Sige. Jay ka de saglilima a pesos. Wan nana. Ay, mabitlaan tayalaan ka Aha. Oh, ato'y balasang ko. Oh, ato'y matibayad ko, nana. Ay, agyamanak. Ma'am, Perlain, nakais-isam ka. Ha? Katron, nana. Umisam tayo lata, nga uray na rigat lati adda pa nagbiag. Ay, katuwan Ay, ni Trina, ay, nakamisuot akanayon. Kasla nakasipsip nga ti panagkita kiti rupa na. Ha? Anya nakasipsip nga't, nana? Ay, agpili-piligi san timuging na. Ay, takasanumat nga main. Kanayon nga agong ungay. Wan nga road, nana. Awan lakot, ungot nga ungot, iji balayda. Ay, iso abilibakkan ka.
Tanakais-isem ka. Ay, saan akas kenkwa na akanayon anak kami show out? Nay, apay nga pare ang taon. Di ka matlag gunayan. Kasla di mo pala kaya ti agawid. Huwag nga ron. Kasladyak pala kaya tagawid pare. Makauman di bakit ka? Anya? Naumakan kini bakit mau? Nenenenenenay. Apay nga ay. Ay, Gapo ka day, takanayon nga agong hungay. huwag nga ron. Makauma. Kanayon naklang aruda na babambanog. Sana kunos pa ila ti ropa ni bakit ka no makasangpetak. Adda na mariknak ti banog ka. Anya? Unayin tanakunas arupan di bakit mo ngay bagbagam? Gunit. Ay, Nagpipintas dagiti kawus na. Nakunos mo ti ropa na. Anyan. Pudno ti ko na kwidring. Iso ano dadto magit. Jak kayatan ti agawid. Ay, pagawidam ko mga no di mo kaya ti agawid di balayaw. Mangkita ko niti sa bali a pagawidak ah. Tay naisem nga asawa. Ay. Sika talaga. Noan niya la di tanti sasawam. Oy, dakas day ta pare. Laki din. Agawitan. Nag-aawid ang dagiti kakadwata. Umayak ko magsingir iti utang nila kay Mau, Trina. Tay gatang ko man iti agas kaw. Sumruman ang arthritis ko kahit. Inkarkarigatak latinag na nga imay dito ayan nyo agsingirak ko ma. Kaano kumana kautang nila kay ko kada kayaw tatatun nyo? Saan ama nagutang nila kay ko? Ay na, duan abulan tinapalabas sipon imutang kanyak. Tay gatang yo kano iti kanan yaw. Ngamain, awan trabaho na iday. Ay di ka man tatatun nyo. Imposible anak kautang nila kay ko kada kayaw. Saan nga aramidan ni Tonyo ti may sabanag no awan pang malubos kaw? Amang ano sa bali tinakautang kada kayaw. Ala, kayaw. Oo na yan. Nagpintas pa imot nga ron tabistida masabong-sabungan. Ngam nagalas mo taropam. Anya? Awan sirbi day ta nagpintas abistida no tarupam mat kat kasla kubra. Anya, kasla kubra sasawan niyaw. Wain, kasla kubra taropam at tumokkaw. Mala, inak nga rodan. Nilakay mong tulangan ti kasaritak. 5 gasaw tay na utang na kanya. Ay, ayawana! Nagkabaw kayo! Alain kayo! Tadi kay kat managtak iti trabaho! At akon, bakit? Nasaya at magtasimang patkan salbag ka! Ay unay kan aya bakit? Kas talat tatarupa mamasang putak? Nakunas? Sumardan kan! Baka umakamot bakit? Imbis asumang putak tapno makainanaak. Ngam madagdagan mo tanti banog ko. Gapo iti makit-kita ka rupam. Awan pa'y mo traragsakam. Nakunas akanayon tarupam. Payan taon, anya di imbaga ni tataton nyo? Ada ka no utang mo alimagasot kan ko na? Wen, adda! Inggatang ko iti dayjay iti bagas tayaw. Idi sa anak pa'y anakastrek iti construction. Jakmot na bayadan na Tala mo amin na naswil daw. Kung diya mo imbagbaga kang ka na, ta sigurado nga agungot ka. Kastamot nga may. Awan lakit agungot ka. Anya? Mabalin ka day. Agbaliw kan. Tano saan? Sinaan kan. Anya? Sigay! Sinaanak! Tamugmal! Naumakan kanyak! Sigay! Pumanaw ka no day tatikat mo! Tulungan ka pa'y amang isa ko kadagiti badaw no kayak mo! Maka talaga. Tatang, naisagana kong tibalon ta. Agpadatay ti sidanin tunal daw. Itlog kan tinapa. Wala anak ko. Kayat mo ka di tinateng abalunan ta? Taurayang biitan to ilutok. Imurmurnyak to inateng. Ay, sige tatang. Nasayat mo't laeng no adda nateng anayon ti sidanta. Taday ta ti mang papigsay ti bagay. Wan tatang, sige. Oh, nakaluto kayon. Agluto pa'y lang ni tatang itinatang. Anang? Apay ngamin adiyo insapsapat ti agluto tapno makaluto kayo adagos. Amangan numala daw kayo. Sige, dyan anak. Isagana mo ti paglutuan tay tinateng, taugasa kong tinateng, Wan tatang. Kunak man no na iluto yung day Di tanatang. ka sumanaod dita.
Nasaysayat no pumanaw kan dito'y kusina. Tawan metlat may tulong mo. Day tala pa nagungungot mo ti agadaw. Hala, pumanaw kan. Anyang! Umadayo ka dito'y kusina. Nagpipintasan dagito'y abistida, Nana Wilma. Naggapon dagito'y ala ko yung. Ay dinait tay ka anak ak dagita. Ay nalaing ngamin nga agdait. Nagpintas pa'y dagiti design na Kain talaga anabakad tidait na. Saan basta matastas tidait na. O sige, gatangag dagito'y maysa. Nagpintas. Wow! Nagpipintasan dagita nakahangar abistida, Nana Wilma. Aglakla ko kayo matgaya man iti badbado. Ay wan, Perlain. Mala, mangkita ka mutan ni tigatangan. Ay nanana, saan abado ti gatangag? No di kat sabon a paglaba. Nagdaan day tadaster mo. Di mo pa'y masukatan mo. Daan lang arudan, nagkupas pa'y. Wan nga rod. Saan abalin Uray, tanapinta saklat ta. Uray daan ti kaus ko. Ay wan, Perlain. Pudnaw takunam. Napintas kalata nga uray daan. Kan agkupkupasan tadaster mo. Kan nakais-isam ka pa'y akanayon. Isaw, anak pintas kalata. Ne, taan niya ti kayat yu asawan iti day taan ako nayo. Awan ti kayat mi asawan, Trina. Tasyak, ibagbagak laang ti pudnaw. Nga oray saan anapintas dagiti kawas ko, tanapinta saklat ta. Hostaw ni Perlain. Taan anwam ngay tinapintas abado. No kanayon mat anak karupang at tarupam. Anya, Taawan sirbi na nagpintas ti bado. No kanayon mat anak kamisuot ti akin bado. Ay, nana, gumatangak iti sabon a paglaba. Tay powder Ay, wan, Perlain. Mabit lang tayalaan ka Ay, kat si Katrina. Gatangam ka di day taigam mo abistida. saanon? Ay katantiganas ko agumatang. Ijay laangan ili ti paggatangak iti daster ko. Ay, una yan. Nabanuga ka. Ay na, adda kagaya man lakay. Sigurado anabambanukan. O ala, agina nakapay. Tainak mang templa iti kapim. Adalinutok ahat cake. Agmerienda ka pa ya. Amangan numabisin kan. Ha? Sige, tainak mang isagana iti kapim. Milagro. Nakaisam ni bakit daw? Nakaisam. Sige lakay, agmerienda kan. Nalpas kami itayan kini Janjan. Ay no, nagpintas kan bakit? Wen, bakit? Kasta ko maakanayon? Tay nakaisam ka, masang patak. No, kasta nakaisam ka. Ay no, may katibanog ko. Ala, wanan lakay. Manipod ita. Saanan anak ko nastirupat. Akas iti kanayon mo nga ibaga. Ay, kwa. Sorry no, kasta timbagbagak bakit? Sorry mat, lakay. Takanayon nak nga agong ungat. Ngam nakaamiri sa kon. Ngamin, saan la asi katipakang kangagak iti dayta? Uray dagiti ka aruba. Ibagbagada nga awan ka no serbiti na pintas akawas ko. No kanayo nakmet anak karupangat. Kasta ka day? Iso anak ka amiri sa kon. Kat agbalbaliw akon, lakay. Ay, agyaman no kasta bakit? Alaman nga ron, umisim ka man? Anya? Alan kaya't ko makita ti isem mo. Oh, makita bakit? Ay no, nagpintas ka no, nakaisem ka kasta. Ay, para kupon ka man. Ay, unay ka na kayo. Una santibanog ko nagtrabaho bakit? Ngamin, nakaisem kan. Saanin anak ko nestarupam? Wen, lakay.
Ikari. Kahit no nyaman ti problema, ibagam kanyak tapag saritaan ta itinasaya at wine. Ani kagat agong ungitlatan. Ajak met ammo no niya ti pagpungpung tutam. Wen lakay. Unak no asino tay balasa nga sumungad. Kakastaw na nga isum na. Si kamat gayam trina. Wen tatatunyo. Umay ko isubli tay binulod idi nilakay ko a 500. Ha? Adoy, tata. Ay na, ay, ang yaman no kasta at trina. Ay na, pasensya kayon kanyak iti kalabas, tata. Wen, awan parikot iti dayta. Kain, damadlaw ko kan kayta. Nakaisum ka. Iso alimawag tarupam. Wen, tarita. Adda nga agminarte pintas mo. No, kasta nakaisum ka. Kasta man. Adda in love kang kanila kay mo. Ano kasta? Ala ni tatatunyo. No anyala di tanti ibagbagana. Wen, podno ti kunak. Sige, ituloy mo ti kasta, way. Umisum ka. Tapno adda apumintas ka. Aday ta, nakasagana ako lakay. O anya, bagay kumatlaan to bestida. Huwag bakit? Ay na, nagpintas ka. Bagay mo rin bestida, masabong-sabungan. Wow, nagpintasan ni nanang ko. Kasla balasang. Talaga, anak? Wen nanang, saan ko namang mga kinitatang tay kanayon nga ibagbagana kada kayo? Awan serbiti na pintas akawas, no tarupam kat kanayon mat anakunas. Pudno na itang imbaga, kanak ko. Kahit nasawan, oray pa'y daan ti kawustayaw, ti importante, nasaya at ti kababalintayaw. Kahit naragsaka ka dyan anak ko, tanagbaliw ni nanang mau. Wen nga ro tatang, oray siyak, naragsaka kon. Wen, nagbalbaliw akon. Saan akon akas iti sigod. Malalang ro dahin, rumor tayon. Ipasyar taman ni nanang mo dyan. Taing ka man ag-holding hands iti parke. Siyak mat ti chaperon nyo, tatang. Ditan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritaan, anaadaw, iti pagsasao ako nana. Awan serbi, tinapintas akawas, no tarupam, ket kanayon met anakunas. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay, ken itimat direksyon, Teresa Calay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami itingkay panagdengeg.